مرحبا 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 كمي توعلو كمي ياللخم alright كم تلو مرقع حبشا education مسيناكم على نحوات تاد حاندو علكم ياي alright let's go back to work so كم تريو حوات لما عنتي most probably انت انا كان زامنا كم تا ابر استري وازلهم زمرجا ناي زمت صباح مالتيو انت عنا صلوا كحدرلنا يخول generally am اسبس اب تسلا از مركز الله هجي كاب تسلا وصا ግን قرب نشتي كنزار ማለት اب تقطب عينا so مرجع صباح I will be here live quote ናይ ምሸት ክሳብ ዝኾነ I hope ዝመረጽኩሞም first of all you guys did you vote you got I done mine can I say it? But all right did mine let's be in here for now I voted. Can you read it? All right. Most probably. Okay, we vote as a family. Okay, thank you. Let's skip this. Well, don't forget that. Vote. Yeah, زي كل شيء عن تايو. well, دمت خمس معي حوات مسل كام حلاوي ممرات مالت مسل كام حتات مالت خلا أيقونن صباح نجوه أنا مريض أكاني أنا مريض أكندي إزي أقاطي من إزي فتح لي إزي كوينة إزي they are treating you كل شعنتهم زمرز more treat كم زقبرون كلنا نفلطينا سلزي إجي حوات أبجزا خفايت ولا citizens خونكم مراتو لما عن تجمرات خلوهم صباح قال لكم مراتو تب كوميونيتي تب دس بلكم كتمرص تقول لكم اتم ناشوناليتي زلكم لعل 10 شو متعلمهم أبب زلهم أكبابي in person لكم سيرش كبروا in person ناي election week and I vote near من تلكم very close not هجر حقا يكون قرابة that's so I did go and then my paper everything just submitted elected مالتي thank you so go do that مجمرة قدامي نجر مراتو معناته صباح نجوه وقت حتى نحركم تمرت لكم نسخة بحلف بزنا immigration حوي زي رخيبو أديزي كوينا حفتيزي كوينا دونجي ماكو إمباسي زي لو ماكو أزي لو ما كتب اللي حركم كان نتز مرت كاي سب كنت حتى تقول لك أول أنا مريض كاي then please can I need help that's all so نسخة valuable person ها please تم كنت مرت تقولوا مراتو أقداسي نت community نت حبرت سبنا alright let's back that so انت يتلو خمس على نسخة كم تعرف السناتري وزل لهم حوات صباح هنا نايمشت صباح سقف 10 PM يزل لكم تم كنت مرت تقولوا بزل لهم عد مالتي صباح هنا خريا يستر مالته صباح نايم مጨረሻ አይደነ ሰዓት ክንደ ሪዛልት ንገር ነው صباح هنا خري مني مراتي 270 ዝበፅሕ مالتي so ከባቢ 243 ሚሊዮን ህዝቢ ደም ንምርጫ ተላለየም ዘሎ ተስተጋገ something like that so صباح ዝምረጽ ሰብ ኣብ ተስላ specifically ኣብ ተስላ ንሽተ ክንዛረብና ንተስላ እንታይ ዓይነት ፀልዋ ከምፃላ ኸል መጀመርያ all right let me get I have nothing here all right صباح ዘላ ስለ ምርጫ ማለት እዩ no matter what حزني no matter what تسلا انت ترامب يتعود انت كامالا هاريس تتعود زخونه ناي اب اند داون تسلا حقات معي what does that mean this بله اوكي ترامب ولا تتعودون داون كرينا كامالا هاريس انت تتعودون داون كرينا then شعو like in a feature قال نجا كرينا نمنتاي مسلكم التيشير ناي تسلا كل شع كهسه يجي alright مس ازيو مسوز تاثر بزح نجر الله مالتي مجمرة للسيدان ترامب اندحر تعويتو بمنتاي كهاسي يخل تسلا نزب الحتو اوكي ترامب اندحر تعويتو تسلا كتهسه تخيل نمنتاي وال دسبل انت اخذ بلا ايلون ماسك كوم ترامب يزلو يس اي نو ازي باين اوبورتونيتي تخركب يخلي نا بيرسونال فاينانس باين اوبورتونيتي ناي معدا غزياس كركب يخلي كاب زلاته داون كونت خلا نمنتاي ترامب اندحر تعويتو تسلا كتهسه تخيل مجمريا تسلا كتهسه يل تخيل هجي طقم لوا تسلا كاب ديمقراطي ديمقراطيك اتوم جرين انرجي لوم زامنيوم نمبر 1 مالت يا من حدار بايدن اب ريدكشن اكت بحال 2022 زحلف نيرو ابتنا ريدكشن اكت اني ايفي ويكا الكترونيك ماكينه عند حرغزيكا كساب 7500 تاكس كريدت ركب حزن ذا تاكس كريدت وات انا عند حر تسلا غزي ويكا اني كال الكترونيك ماكينه عند حرغزي مس جرين انرجي مس نداد هي كان زي خدا مالتي بباتري بالكتريك اندحر غزي ماكينه 7500 تملاسنا باكيت አለን ማለት 30000 اندحر غزي اسل ለሰይ ካብ 30000 7500 መንግስቲ ኣብቲ ናይ ኢንፍሌሽን ሪዳክሽን አክት 2022 ኣብ ግዜኡ ሽዑ ገሊጽና ኢና ኣሕዋት ሽዑ ኢለ ነይረ ምናልባት
تزي سمعكم انت جزيكم تملاسي عليكم سلاز تكنيكالي واقع 30 شحن دحر جزيكاس 22 شحن 500 راح تخفل لا زلخا 7 شحن 500 منغست يخفل لك مالتي كال سولار ديو ستورج انرجي مالت ناي سولار هجي ناي تسلا نري لنا كال سولار اندحر جزيكا سولار اب جزا اندحر جيركا ستيل لك انت الو 30% يخون ابتناي inflation reduction act زحلف حق سلو زلو نسخه 30% يخون سيف تقبل مال that's a lot of money that's a lot of money هجي ازي تتاثر مسناي tax credit تتاثر ترامب اي امنو لوني نزي اوكي سو تسلا كاب تقمر ركب تركبان بلالنا اوكي كابتي ناي ماكينه زخونه ايفين دحر كوينو كالون اني ماكينه دحر لايك كساب 2k use a lot of ገንዘብ ይዘሎ in detail ማለት እዩ alright እዚ ዲሞክራቲክ ዝሕለፎ ነተን ኤሌክትሮኒክ ዝኾና መኪና ጠቕምለዎ that's why ተስላ ሕጂ እንታይ ክትኮን እያ በዚ ዝነበረ ገንዘብ ብዙሕ ሰብ ናይ ተስላ ሶላር ገብር ክእል ናይ ኢንፌስ ሶላር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ገለ እቲ ናይ ታክስ ክሬዲት ስለ ዘለካ ገንዘብ ተመላስለካ ማለት ሕጂ ሰብ ሞር ይተባባዕ ሞር ካስተመር ይመፅእ ዳስ እቶም ካምፓኒ ሞር ፕሮፊት ይረኽቡ ማለት simple word alright ትራምፕ እንድሕር መፅኡ he don't believe that maybe ሕጊ ሓሊፉ እዩ እዚ ሕጊ ሓሊፉ ዘሎ maybe ነዚ ናይ reduction act ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ እንታይ ኢሉ ኦኬ ንሱ ጠጠው ከብለ ኣነ ኢሉ ኣብዚ ሓለፉ እውን ሂዶም ኬር ብዛዕባ ማለት እዩ ዘይከብሎ ይኽእል ንበሎ ተስላ ሕጂ እቲ ሓስያ ዘሎ ንሱ እንድሕር ተመሪፁ ንሱ ጠጠው ከብለ እዩ ዝብል ሜንታሊቲ ተስላ ክትህሰ ትኽእል እያ alright ጠጠው ካያበሎ ክኸይድ እንድሕር ኢልና ውሲ what happened ምናልባት መን ይኽመረፁ ንረኣዮም እሳ ግን ታ ሞስት ኢምፖርታንት ግን ካብ ተስላ ንሱ እንድሕር ኣትዩ ትራምፕ እንድሕር ተመሪፁ ንዓ እንድሕር ጠጠው ከብላ ፈቲኑ ተስላ's going to be down then opportunity ናይ ምግዛእ ክመፅእ ማለት እዩ so what can we get instead of እንታይ ከጠቕሚ ንረክብ ንኽእል ካብ ትራምፕ ተስላ እንድሕር መፅኡ alright Elon Musk is very close with Trump so እንታይ ኢሉ Elon Musk ካብ ቃሉ I really no matter ብዛዕባ tax credit ኢሉ I don't care ኣይግድሰኒኒ ብዛዕባ ናይ tax credit ኢሉ okay green energy ዝኸዱ ዘሎ ዲሞክራቲክ I don't care ብዛዕባም ኢሉ okay እንታይ ይደሊ ዘሎ ተስላ ኣሕዋት እቲ less regulation ሕጊ ለው ዝኾነ ሕግታት ክፍጠረሉ ይደሊ ኣሎ እቲ ኣውቶኖምስ እንድሕር ዘይንኣምን ኮይና ሕጂ ኣሕዋት ላይክ ኣውቶኖምስ ሕጂ ኩሉ ምስ ናይ AI ዝተኣሰር ብዘይካ ሰብ ትዝወር መኪና ሰልፍ ድራይቭ ማለት እዩ ትኸውን እቲ ኣውቶኖምስ ተስላ ፊቸር እንታይ ኣውቶኖምስ እያ ስኻ ብዘይ ምዝዋርካ ባዕላ ኸይዳ ናብ ስራሕካ ናብ ገለኻ ኣብፂሓ ትመልሰካ so that is his mentality let's say እንድሕር 40,000 ይኾኑ ብመኪና ብሰብ ድራይቨር ዝሞቱ ኮይኖም በብቲ ኣውቶኖምስ እንድሕር ሓደ ሰብ ጥራሕ ይመውታሉ ኮይኑ is a big difference ኢላን ማስክ ንዕይ ዝጥምር ዘሎ ኣነ ፊቸር ኣውቶኖምስ ይኽርኢ ዝደሊ ሮቦታክስ ክትመፅእ ብዘይ ሰብ ዋሪ ክትዝወር ዝኾነ መኪና ኣብ ዕዳጋ ሕጂ ክመፅእ 2025 ሞዴል Y and ሞዴል S ሞዴል Y and ሞዴል 3 sorry በዓል ካሊፎርኒያ and ቴክሳስ ክጅምራን እዚኦም ኩለን ብዘይ ሰብ ክዝወራ ክኸዳ ስለዚ ሓደጋ ዝበሃል ጠጠው ከብለ ሓደ ድሕሩ ናብ ሮቦታክስ ክመፅእ ሮቦታክስ መፅእ ናብ ዕዳጋ ክመፅእ ድሕሩ ናብ ሮቦት ክመፅእ ክሳብ 10 ቢልዮን ይኸውን ሮቦት ክፈሪ ይኽእል ዝብል መደብ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ቁርብ ግዜታት ማለት እዩ ሶ ኢላን ሬጉሌሽን ሕጊ ዘላቕ ክብለሉ ይደሊ ኣሎ ነዚ ሕግታት እንታይ ይብሎ ኣሎ ምስ ትራምፕ that's why he's closed that ነዚ ሕጊ ከፍቅደሉ so ዓዲ ብኣውቶኖምስ ክመልኣ ማለት እዩ so yes ኣብ ታክስ ክሬዲት ዲሞክራቲክ ኣምፂኹሞ ዘለኹ ተጠቃሚ ምዃኑ ይፈልጥ ግን his future is long term ተስላ ወይ ከዓ long term ናይ ኢላን is እቲ ኣውቶኖምስ ክኸውን ማለት እዩ so ኣብ ተስላ እንድሕር ብሊቭ ዘይትገብርኮምካ ዘይኮንካ ክብል ሕጂ ናብኡ ከለኹ ኣብቲ ኣውቶኖምስ ኢሉ ዘምፅኦ ዘላ ብዘይ ሰብ ተዘዊረን መፅአን በፂሐን ገለመለ ዝሰርሓ ዋላይክ ሮቦት መፅኦም ኣብዚ ማርኬት ኩሉ ብዚ AI ፈንክሽን ብሎ ዘለና ኩሉ ክመፅእ እንድሕር እምነት ኣለካ ኮይኑ long term is going to be Tesla no matter what ድሓር ገልፆ ይርሓን long term is going to be Tesla according even Elon Musk ወይ ከዓ ካቲ ውድ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ by 2029 is going to be Tesla ናይ 7 ትሪልዮን ማርኬት ካፕ ክህልዋ ይብልና ኣሎ 800 ቢልዮን ዘላ 1 ትሪልዮን ከማ ናይ በፅሕትን ዘላስ within 2029 7 ትሪልዮን ክትከውን it's a big jump
ንሓንቲ ሸር ከባቢ 2600 ክሽየጥ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን እቲ ኣውቶኖመስ ወይ ከዓ እቲ ሮቦት ታክስ ክጅምራ ክኽእል ኣለወን ንዐን ንሰን ክጅምራ እንድሕር ኮይነን ከዓ ሕጊ ሉስ ዝኾነ ሕጊ ክህልወና ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ዲሞክራቲክ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንተመፅኦም ሕጊ ኣይክቡንን እዮም ማለት ከትርዎ ክእል እዮም ሬጉሌሽን ሕግታት ማለት እዩ so he want to lose ትራምፕ ተወሳኺ እንታይ ኢሉ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ናይ ሪል ኢስቴት ዘሎ ኣብ ናይ ዞኒን ዘሎ ኣብ ናይ ሲቲ ስቴት ኣብ ናይ ሲቲ ዘሎ መዓዝ ዝኾነ ሕግታት ኣሕዋት ትፈልጥኹም ንሓንቲ ነገር ንኸተፍሕ ዓመትን ገለን ይወስደልካ እዩ ንዕኡ ከይተረፈ ካትገብሮ ይበሃላ እዩ ኦኬ so why he is doing Elon Musk is that way he don't care ብዛዕባ ታክስ ክሬዲት ኣሕዋት ታክስ ክሬዲት ናይ ሸሓት ናይ 7500 ፕላስ 2000 ምስ ኣሎ and then a lot of መዓት ኣሎ ማለት he don't care that he only care is እቲ autonomous regulation lose ይደልሎ ኩላን ጠቕማ ኣሰርሕ ኢላን ማስክ ኮ ዲሞክራቲክ ሬጅስተር ማለት ግን he's doing with Trump ማለት so ጽባሕ ተስላ እዚ ጉዳይ እዚ ኣለዋ ማለት እዩ ንምንታይ ካልእ ተቐጻሊ ምናልባት እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብ ማስክ ንትራምፕ ሰፖርተር ክብሉ ኦኬ destroy me if they win okay እንድሕር ኢላን በዓል እንታይ ኢሉ ዘሎ they gonna destroy me እንድሕር ዲሞክራቲክ ተዓዊቶም ሲ destroy ገብሩን እዮም ንዓይ ዝብል እምነት ኣሎ we'll see መንዕወት ማለት እሱ መንዕወት ናይ ፕሬዚደንት ጥራሕ ኣይኮነን as of now ማርኬትና senator looks like Republican ካቨር ገብሮ ከም ዝመስል by the news ንሪኦ ዘለና ማለት but let's get it tomorrow ጽባሕ ኩሉ ፍርድና ድሓን ብዛዕባ ጽባሕ ክንዛረብ ሕሸና ሰለስተ ነገር ኣለዋና ትን ብራንች ሕዋት ሕዝወን ታ ሃውስ ታ ሴኔት and ታ ፕሬዚደንት ማለት ወላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተተመረፀ ሴኔት and ሃውስ እንድሕር ዲፈረንት ኮይኖም ገሊኦም ዲሞክራቲክ ገሊኦም ሪፐብሊካን we could be okay ሽግር ኣይክልዎን not everybody ክሓልፍ ኣይክእልን so the most important is Elon, that's why he is supporting with him. Okay. Come with now up to night batteries 30% on storage discount, like tax credit allo malati. So investors really believe in Trump. ምክንያቱ less regulation ኣብ ተስላሕ ገብር ጥራይ ዘይኮነ ማርኬት ንትራምፕ ይፅበዮ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቶም like huge billionaires ክመፁ ምዃኖም እዮም ፅበይ ዘሎ that's going to be another way ማለት all right this ጉዳይ ካልእ ናይ ትራምፕ ኣብ ተራፍ ኣብ ናይ ቻይና ዝመፅእ ስፔሻል ኢምፖርት ዝገብር ንብረት ኣዝዩ ዳብል ታክስ ከም ዝገብሮ ሞር ታክስ ከም ዝገብሮ ኣሎ ሕጂ there is another bad thing ኣብኡ ከዓ ማለት so እዚ እኮነ ተስላውን ካሃስያ ክእል እንዲ yeah of course ካሃስያ ክእል there is a way again so any product ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ክሰርሕ ደልሎ ትራምፕ ዝኾነ ኣቕሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ተሸይጡ ኣብ ኣሜሪካ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ that's his goal okay so far ቻይና ክሳብ ብሙሉእ ሳውት ኣሜሪካ በፂሓላ ካምፓኒታት ናታ ማለት እዩ so maybe ናበይ ክትቀፅል ከመይ ይቅፅል እሱ ክንሪአና ድሓን ሓቢርና ክንሪአና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንተስላውን ብሓደ ብኣዘር ወይስን ቁርብ ካሃስ ይኽእል እዩ so no matter what ኮንክሉድ ክንገብራ ኣብ ናይ ተስላ ኣብ ናይ ካልእ ከኣተና any president ተመርፀ ሕጂ ተስላ opportunity ናይ ምግዛእ ክንረክብ ንኽእልና ትራምፕ እንድሕር ተመሪፁ ከምወይ ዝበልናዮ ንነዊሕ ግዜ regulation less ስለ ዝገብረላ ዳስ ሂስ ኢላንስ ፕላን ዕድላት ክንረክብ ንኽእልና ናይ ምግዛእ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግን ተስላ is going to be to the sky ማለት እዩ according ካብ ዝነብቦ ንሪኦን ዘለና ማለት እዩ አይ ከመላ ሃሪስ እንድሕር ተመሪፃ ናይ autonomous regulation ከተትርያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ we might have some difficult ናይ ተስላ ምክንያቱ still to tax credit ኣሎ still to ናይ solar incentive energy ኣሎ 30% እሱ ገንዘብ ኣሎ ግን ተስላ እቲ ናብቲ ትገብሮ ዘላ ሮቦታክስ ዲ ካልእ maybe ሕግታት ቀያይሩ ይኽእሉ ሕግታት ከኽብድላ ይኽእሉ maybe we will see what happen so depend ብኡ ኢንቨስት ትገብሩ ንምሕፀን ማለት እዩ so ነዚ ኩሉ according ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ኢላ መሲልኩም let me read from this very much
So Cathy Wood ናይ QQ CEO مالتي Tesla within 2029 it's going to be about 7 trillion market cap كلواي. That's a big one. أحوات 7 trillion market cap كلوا عند حرز خل كوينه by 2029 Trump ده حرت she's gonna hit it Tesla مالتي. How about Kamala? We'll see what happens. So that's the plan. That is the plan. If you guys just I don't know if I can share to you, maybe not. So that's the plan. How about like this? I hope you can see it. Forecast لكم like she Cathy Wood, she forecast that the market cap will reach 7 trillion or more by 2029. 7 trillion or more by 2029. This is another big one. Like, are we gonna invest in Tesla? Yeah, of course, Celeste Kababi, millions of million shares shit. Yeah, maybe yes. Maybe yes. Maybe no, Marit. Okay. This article, if I'm sure, Tesla stock Kamala Harris wins the election, like it's gonna be planned it's gonna be down Marit. I just read this information كله. التحقي ناتا regulation بزح ماسك سلا زيت هو مستزقبرو زلا خالق it's gonna be down Marit. All right, let's put that way. Stop sharing. Okay, so let's put that way. Oh, I thought I did share. Yeah, Korea. Okay. So, can no, Martha, you don't need to pay anything. Just go and then just do it. No, you don't need that. Nothing. Okay. So, this is how حتصيروا مستسلع تأثر مالتي. كان generally انت اي خمس نزل حطه look this حوات. Let me show you this kind of who's going to be a president. نزل Trump media تمالي down نيرا. لما أنت هاي مزيا. As of today 12.37% increase. مخنياتو تمالي like 5 days انت حكينا الشربي negative 35 مالتي. إذا حلفه لما أنت جن هاي كويدا was thinking as حلفه lose غير ترامب. على lose غير خبر كله. This mostly Trump wasn't like I don't think so. زعوت. دبل قمتات نيرو ماركت نابز خلطة معلت مالتي. So far again today is just jump. It's kind of different. مخنياتو Kamala Harris كريو خلقو ترامب نتهم generation نتهم youngest generation انت قوس او منطقي إلو نوعيهم كمرس ماليت Kamala Harris كن بهجة تمرس زلا كابز article دنبقو according that mostly دك انستيو is election here سلازي more دك انستيو مرس أصلا زلوا أكيد surprise أزحوات تمثال تمالون نشتي article source سريد نرى أيوة ب3% وحليفات نرى تمالي Iowa known as a Republican place. Like I have no idea how أخذ حالفه مالتي. So this it could be surprise us. كساب قدمي حموشة معاد شدشة معالتي ماركتنا like mostly Trump is doing it. Trump كعوات زبل قمتات نيرو. الجيجن أبز خلتها معالتي kind of switch. لما عند خال السويتش كوين اللو مالي Trump media is نعنا زحبرناي. Trump media is increase غير as like as of today ندحر يخمه it's big jump مالتي 12.37 5 days 39 it was negative near أنا أتلو ما عندك up كينو all right so كله what we can look in here
we have to look is what? Bitcoin. What? M-Phase. Oh, let's go with M-Phase first. M-Phase, as of today, it does go up 87.46. A little after hours, kind of down and up, Mali. M-Phase na energy solar zgobrium. Ziom tatakamti Miss Democratic. So they are thinking, I think there is an opportunity Kamala Harris is coming, Mali. All right, CNBC. Let's go together. Right. All right, look this. By the way, استاكنا is بزعبا election راح يغدارو هجي. Yeah, look this. Wall Street redness for like presidential election tomorrow. That's all our market is red. All right, crypto down. Crypto was up a while ago. So now it's kind of a little down. Think that. M-Phase crypto is the اندحر M-Phase up اندحر جيرا crypto اندحر down جيرا something not right ማለት market not ዝብሎ ዘለ who knows صباح እንዲ نفلت بحافش ግን market is just that's what it says. So እቲ ኩነታት ኣዝዩ never expected prediction እንድሕር ኢና she's up. أهوال نشويش نمن مريض قاعد تبلون نخون تسفى قبل she's I'm not like you know رزق مرات الله زك مرات الله I did mine and then I did what I needed. Okay, Kamala Harris is up 54 cents and then he's kind of 52 cents. Okay, that's what it happens. I know market nazi is mbibzalo hiji مغنياتو surprise somebody's here. Surprise Trump is no sorry Kamala Harris shown up. مغنياتو all the Republican and then blah blah and Trump مزخول زرعنايو. I think so she's coming gonna shock us from the bottom. احوال زي most again نابيز خيزلو مزيكا I know population مالتي هزبسي دك نستيرا دك تبعتي عب انتحريركا you know number of دك نستيو اندحر كلن كمرت أخيلا توم youngest generation زلو American انت زي تسيوم she's gonna surprise us. That's market saying it. So let's see what happened. This is all like, for example, Obama Musabitu, Nda Clinton, all these presidentials, Zinoborun, Zolone, they are like really doing a lot of publics. All how about Trump? Oh, yeah, Trump is like speaking. He's a good in the media. He's great. He has a lot of people speaking on him. All this like combined Elon billionaires, but that is a lot out loud. ندق بزح مزراب موسى وحدات نتي ماركت نتي هابت سلز عبلولود ترحم زعينتي زلو هجي. Then more people could come to push Kamala Harris مالت. So yeah, let's see tomorrow. Okay, let's go with it. انتهينا خري
Entai Nahri, what is this Gennet again? This is just talking about liquor. What is this Gennet? What is that? What do you want to talk about liquor? Like, tell me about it. What do you want me to talk about it? Mm-hmm. So, right, let's go, guys. Let's go. The Napti market now. Okay, what could happen? This. Okay, no way. Don't see the media. Yeah, well, okay. I know. I listen. Don't see the media. All right, I get that. I get that point. Yeah, I get that point. Yeah, I know that for sure. They didn't like him, but he speaks the truth. Okay, I'm not gonna say his truth or she or he, but that market is reading what I'm reading, Maliti. So this is this is how like Bitcoin is down, and then in phase with Harugan up could come last kind of sign something, and then predict comes on ion like she's coming up, she's covering up. So Iwan Balu is another kind of source, but is he overnight غير كم تغل كلنا نفلتنا. All right, let's go then. What could happen then? Yeah, Joe Rogan, is it Reagan? I know. I seen that. I seen his show, but let's say it. He has a lot. I know Trump. Okay, let's go with it. What could do? What could be fairest? Okay, let's go. Comes رأنا ماركتنا ني ترامب ريدي قبل نروح just kind of not happy Mrs. Allo مالت من دريزلنا what could have جيروم باول انت قبل جيروم باول as of now حواد 99.7% حاموس 0.25 rate quality 0.3% not كاتب لنا له so but you coin about you quality here you go let me say this let me conclude with this if Trump اندحر تمريته 2025 ناب اوفيس مساعته the first option he's gonna do is Jerome Powell rate قرط زي خبر that's his plan that's what he said technically could happen كأخذ كوين أنا صح نمنتاي مخنياتو we guys we are high in interest لنا هدي السوي ساقينا زلنا ماركتنا we already inflation controls اللي زقبرنايو so we need interest rate cut down كونالو interest rate down مخان مالت like easy money up economy ممصا مالتي easy money ممصا مالت كا قطبا معباي مالتي so if Trump اندحر تمريتو Jerome Powell act تخقبري right away that's what he said so نزمت depend ناتو 0.25 طرحنا هري ابز عمز دي November and December now still under مالت Trump اندحر تمريتو مالتي كاب next year again it's going to be different if Trump تمريتو well still under democratically Kamala Harris اندحر عليهم it's going to be they go the same nobody stressing him نعو stress قبروا اللي يقولوا Jerome Powell مالتي Jerome Powell اندحر قبرت زيلو I'm going to fire him لنا زلو so we will see something different هيجي بزعبا inflation قديف ناس بزعبا ناي high interest مخاني إنا شكرنا زلو that's why treasury bond is high everything is high so this is very important زي جزمة مراحي نابزئة أقداسي ينعنا نابيك مرحنا تا حجر قطباوناتا I'm speaking بزعبا قطبا حوات I know بزعبا بزح له بزعبا ناي religion تزاربو كتعلى بيت مرتع لنا لعلنا رعنات مالا بز مستمهرنا no religion comes in لودو نايجي comes in Trump comes in Kamala comes in like a lot زي مستهيمانة مسجن انت أسر له أو please not speaking out we are speaking only in economies so I know يرداني تيزولو بزحلو مالت مالي نويح بزعبو رستنيرنا بز خلاص so this is what happened number one in the conclude قبرات Tesla either way opportunity نايم exact كركبي not personal finance دعرو كابو جامب مقبار دحر ترامب خينم yeah easy regulations let's go roll out the autonomous committee then sure Tesla is going to be up right away should well yeah still if Kamala's كوالانتا هالوت كان بتناتات قبر زلا ناي tax credit نايش tax credit زلا بات according the inflation act بقون Tesla up كنت yes but we needed the autonomous the most important
تسلا إيران دحر كين الشرنا بشحنا كل تشحت بس إحنا كينا أتي autonomous روبوتاكس أما على خو على لون وفيرن أتين جنزب كتوه لون إن كام قبر لون ربنا خلون على لون. So this is how صباح for the night. Let's see again كم زنبلت أنا حنا either way Tesla is gonna happen. لا صباح جن نخلو it's gonna be dead. All right. Here it is. The swing sets and check out Project 47. Also, you can find this policy and Project 47. I agree that, Allison. I'm not. Let me say, Allison. I know you are a Trump guy. I don't want to say in media what I do, but I know that Project 47. Yes, he's leading that. Yeah, it's less than some maybe 24, 25 hours. Like I'm saying it like what happened in market. So he might get it. He might not. Something like shocking us, but like she's coming now. We like market na ayتصبيان زخونه سبون ayتصبيان نرو ማለት ዳርጋ መስልኩም ገራ ክትወጽ. So what do you think about the oil? Well, oil is depend on the Middle East. Okay, how about that? Thank you. If Trump, thank you, I like that Asborom. If Trump and what he's gonna do in the office, the first day of office مساعته نتي oil dig baby dig drill baby drill is blah drill baby drill اللي يسوعه. So yes, oil بعلنا فحرنا بعلنا زلنا بس مكسيكو كونكشن جرنا اتزلنا عوشت هاجر اوصينا نعانا تراي يكون ان اوروبا كمان فيد كنجبرنا زبل بلان على نايترام. All right, this is another change way صفات ازي ابز حلفه ودي وز خدي ابزنا بعل الاسكا خالي معات اويل كم زلو بيسو like yeah. So ازي ابز حلفه ودي وخين the way Trump Biden ab office مسنعو executive order غير تطابلو net project نمنتا انتلكمني. Okay, Biden has a good plan. It's green energy plan. That's why Zina Inflation Act, Reduction Act, kal neten EV neten kal in the حجز. No green energy in خير. زبل plan بمنبر نتي drill baby drill وكانت مخعاتنا oil نبرت تطابلو. So Trump is going to do that right away. Thank you, Asborom. Actually, Trump is going to mismetahu. I will drill baby drill is blah. Oil ناتي ترايزي كون نعاي ترايزي كون ني أوروبا ون فيك جبرني. أوكي. صبوا ني أوروبا كسب ني أوروبا أزبطح عمت يوصل كل عمت يوصل كله تي رجلشنات حقتها كأخم زريز الله خلاص ندحر جيروا. أوكي ولا عمت كل عمت ندحرامتي oil ندحرمتي all revenue high خون بهالعيسو. revenue هو كله هون هاي GDP ناتو. نياسه almost 8 billion GDP. Sorry, what I'm saying, like 8%. Sorry, 8% GDP كبتصحلو بهالاي Trump. So we are like 2.8 قلما لزلنا جزء 8% اندحر GDP مسئية economics لزعبي نتزلنا عدا our money اندحر آتاونا عبي نتزلنا عدا lower كوني بهالاي. That's a good idea. Oil نزخلو تقبر بهالاي. He's true. No question أبزي حوات. معناته anything is oil isn't كاسة price نايز هون نجار كذا كلنا. Okay, well how about Kamala Harris cook ساب 3 مليون جزاء وتخسر ريحة كويلة لا ونكوز otherwise. شو اللي say about oil? Oil كان سا green energy خيرات بلا الله. Okay, what is the most important هنا? Is that oil or green energy? I know مستني AI that has we want to see more green energy, right? But can they مايل كلوا ناينا بخن بتصحوات. كندي مالك بكله جزيء حتى ناي مولو autonomous نخون كون مولو بجرين كون بزي نداري بزي oil بزي جل نخون كون جزيء حتى maybe 10 years from now or 15 years. How about this 10-15 years كان تاينا هنقبر زلنا معلش. We need oil. Yes, for sure we need oil. Okay, so yeah, the dream of democratic is good one. The energy, the green energy is it's perfectly great. But we like زي أسي عمد 10 عمد 20 عمد توسد نجرعت project خجمر له سرح له كقصل له لسه تسلا green energy متين بلن so كندي سبي خونك ألتيفونا نعان جزيو بزيكا charger بزيكا electric بزيكا باترس كندي سبيو نابنك بس أتخلا أب عالم دمت إناسي كندي عمد كوسد لنا ناب إنهم بس حالي كله غدا مني تجبر لنا ندخل الماركت like ولا إنفنتورون كأخلي ولا منكم خمسون كلنا. So yes, oil is the most important. بحلف إذا 10 عام زي أقداسي مالك. So Trump the office مساعته نتاز نبرت project
بايدن تطو زبلا يا executive order جرودي ولا جرودي open جبراي ولا energy في إني sorry ولا Europe أون كاي تعرف كاباي كبني that's why German what happens why بس إن كراشة كبراشة نتكلم نحن عملت يس 7% نحن خبراشة نيرو خبراشة كنا ذات كاتمس جبرنا ناب سعود عربي ناب سعود عربي خيدو خلب من مالتي كاب سعود عربي أنا خيد زلنا I know مسلنا هنا كاب مكسيكو and we have سامس كاب زين نتكلم جن like كبراشة رقمنا ورنا خيدنا كاب سعود عربي okay هبا بعد الجرمن mostly like 47% night German كاب بعد Russia in Europe. That's why Germany is in Europe general of Europe like economy is not good because of this war and whatever it is. So نزيز خون نخد كير it's gonna be a little take time. So we need that oil. That's what he said. I know حكوتي English محواس كنت تقول فوقها. حكا. All right. Ishi, thank you. I'll take that. Anyway, okay. سلازي I think so نسي زلنا مثلا نحوات لهم عنتي لس صباح هذا لا تنعلتي صباح نابك مرحنا. According to Allison, this guy is always Trump guy. Let's see what happened and then the career أنا من يمت تمرحنا خرينا من يمت مع النزر بعد عمل جد كم زخلوا نبذلنا بزح تقم اللورة نزل الحتة يا صلاة الله ربنا فيت عليهم ما كلهم تصبق عليهم كلهم كا نناتهم حماك عليهم حوال so أو بزح على فيناتهم ناي economically policy ناتهم فيديو جالس الله كيدكم كتري تخلوا most important مهنيات أبزي أنا technical نزيم روتو لكم ما يدلني بعلهم بيكون كنت مرتو إمهتن so أزي إذا الله تمثل أبز وشتي سومر زي أجن عباي نجار يعني نحن مالت أمريكا صباح ناي مشت ماني خمر حنزبل ناي وشتينا كوريانا yes yeah thumbs up I'm gonna just champion break قبل كي على سنة زي yeah نحر ترامب تعويت because he need this guys only Trump مغنيات this guy Alasan is young engineer he's I think so he's a young engineer صراحة يرغبكم بهلاي I know that he's waiting I know some engineer let's see okay alright guys thank you alright I'll see you with the next and then with the next video I don't think so the رسعنا يلن so let's see what happened okay I'll see yeah immigration كال بزح دحان كن مصينا مستمرت ترامب دحر كينم تناسو زبلا زلو بدقق كنم صينا صقما يكون دحر كمال هارس انت غينا ግን nothing to worry بس زلو زي يقير خالي ግን ترامب دحر مصي ግን that's the most important up to immigration his ናብ ኦፊስ مساعته تخغبر زغبو خابتي ابنا immigration ابزناي بعل oil policy ابزناي you know the geopolitics more fast خون بحالاي كنرينا we'll see what happens ازي مالت ግን احوات we have still cap the next year to office كحز مالتي thank you guys انت تمريت we will see tomorrow صباحا can we go tomorrow and hope the best if you like thank you all right let's go to hope yeah like who knows like نتز مراتكم انا حاسبكم مراتكم الله محال نتز مراتكم خون لكم يمني مالتي انا غانز مراتكم خون الله يمني thank you all right guys I'll see you bye bye